Kini ki arsengi ki nong tre jong ka shlong municipal board ki la penlong dah ka jeng ya ki sange trekam hadin baka sorkar kampat siu ya ka tulop jong ki ka basa arbanai dah ka fifth pay commission. Haka artrik metau benai nok pra u menteri u badai pek ya ka tanat penroy sor ba snyo bhalang dhar ula khot ya ka jeng ya karan ya ki nong tre jong ka shlong municipal board ha office trekam jong u. Habakran cikilat pathai kubor u Presiden ke Shillong Municipal Employees Association uba Sylvanus Pengrup ulayathu ba u Menteri Ketenat Penroysor ula kular ban siu ya kutulab badangsa jengki da ka 5th Pay Commission shua ka Christmas kat ba ya ke area en sepelat ha banai March jong usnam arjar arpuar. Kinang trejo ke municipal kin sedang bentri kambiang naduk menta kasngi ka artrek unok pra hadin balawannya kendu ya ubasnya balang dhar. Ay kabang yakran mentang buat minister long bahasa iso bahwa kalian rila pula berpelat salary ini Agustus September apa ke 5th Pay Commission but tidak perlu ya kagran nak banta ada umat nak banta bagi dia ya area sendiri buat Kimot bansiu tawang yung kempeliang. Ado agas. Ya ke area mantai lagu ya approval atau ke finance department bagi kene apa jo muach. Sa kandak. Baik. Frau na association. Bagalong ni mantangin suspend no ya kene da agitation ke jami bagi na hado banda poi suara Christmas. Kita today kat sini kat bersama meeting dengan kami ini dan suspensi kuat tanpa izin penting tak pada CEO bagi Congress. Ini penting lah ya. Sedang nak mentah. Nada mentah.